another Sunday KARRUBA, March 25, 2018. Ket siyempre magkatayo man na po dagiti KARRUBA yung Manen Jun Serial Sigat with John Mark Pastor. Dito yung lang nga po kasamitan nga radio station Tinterot Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City Ngarut KARRUBA nyamanting kay Ibu Brian tatang aldaw at daman da kita agdaldalus iti paraangan. Kada kiji nagpuhunan na kipalaspas. Wan kanta kiti manarimaan pa lang makichenchenda kada kayo akanyayo. Da kita imutan paawi dagman maneho. Pasahero, no driver man. Wan adawol no saan. Katwanta kami ngartabo iti laso dito talo nga oras nga pure Ilocano music. And Ilocano cultured apo nga music. So, anyaman apo nga sonata, nga kayatan unay, dagiti pato tayo nga Ilocano, mga ganyan apo manipod iti 4 de katuwa. Nga rod, dagiti income kablaawan, dagiti balay, syempre ni tatay ko Felix Jr with Annabelle, ni Manang ko Regina, and Manong Bubot, kan dagiti kakanako ni Nikki, ni Baby, ni Odessa, ni Georgian, kan dagiti apo ko kanyadan. Of course, di mo balay, my wife Juvie, dagiti anak ko ni Jason Fiel, and John Feliz. Sika mo balong. Siyempre, di balay ni Nanay Lourdes, ni apong Lawag. Ken, diya ka muna, ay napantagay mo dyan namin lang nakiduwa. Ni Kakawad, kini Maestro Juan. Anyway, kanamin ngagdingdingag di Tabilla Carmen, di puro 4, nantilos, nakatune in nga tan. Wala na, takaparbaro ko di radyo na. Nantingalos, Oroderos, Danti Oleg, Daanting Narsi, daanting Lenny Biguel. Kinamin ngagdingdingag di Tabilla Carmen. When kita Ken di pagrangayan. Ni Mamak Dani, kani Timing. Of course, iti ka dyan nga kablaawan, ni katugang nga natividad, pastor, narigatan, na madinto ka di tinanto kiti asinan, dagiti lutun na. Natam na, edi kanti ka po na. Ngaroda, kada kayo amin na po, lalo kada kita tapalengke, ti umano nga sunata, amapan kanyayo. Dahil iti ngaroda po. Nagrigaten biyak ko ti agmay maysa kan kanayon laeng nga si iniwakken ka alang aruden biyak ko di nakabay-bayan tanalpas ko ngayon kari nga di kan lipatan maasik ka biyak ko ket ipangagnak ulilam tuy pusok tagimura ni ayat init ulam jay nga tu isudat saksita ay wera biyag ko di nakadikawa maminsan pa'y biyag ko ana iride pag nagparang adagos taladawang kaniyak ibupok mo den tidirum ni ayat tanan namek maminsan pa iti sangit ni ayat maasik ka biyak ko ket ipa
Diro ni ayat apo dito nga sonata nga nagtao tapos sa jay Norte. I guess it's Bobby Gutierrez who created that piece. Ket nga ro dagitay online balong tatay pala ang subsuwayway katata. Nagpadaan. From Mary Rose Siador, pa-shout out po. Thank you. Kuna na? Kana man Linda Pasyon, hi Kuya Jun and JM. Anthony Dome. Aloha manong Jun and JM, kompleto man ang tirabiin. Naranggag ko man ang tinapintas nga boses. Yes, it's 6 p.m. sa nga nasurok di Jaya, Hawaii. So kata kayo amin na po nga dito Hawaii. Aloha. Ayan, aloha. Mahalo. Mahalo. From Josin Gia Nibkasot. Ano ba ito? Temo ka, dumati halo-halo dito eh. Ta? Samaran. Ngam naglamis mo lata. Ayan, and hello, please like and greetings share from our Canada. Yes, and please like and share our videos to Kabsat Minda Almerol Sabado. Good afternoon kada kita Hong Kong. Kaya kada kita so amin na pong members ni 40 kadto Hong Kong chapter and the Singapore chapter. Ayan. Yeah. Good PM mga idol, pa-request ng 15 years ago from Ording Sunny Talon. Kasi na medyo nalipatak sa kadito ng 15 years. Okay, we will do that later on. For the meantime, pwede kita doon mga request mo lang. Hi po, magandang tanghali po, pabati. Eating while watching from Hong Kong, from Ashley C. Tinagan naman. Good morning, FDD. Greet ko man, bakat ko nga agsalsalapay, nilabaan na. Ragsak ko, tamadi nga siyak. Di pinagsalapay na. Haha. Nasaya at man. From Rodel Miranda. Handa ka awag, anti-sirok, ti pandeling kamsaat. Karoon, may sakadagiti pagayam tayo kat celebrate iti birthday na itata. So kung natati anak na, Uncle, please greet my mom. Happy birthday and please sing her a song. Kung na natin kano favorite na ni Kapsat Charity Lianes. Ayan, happy birthday kay ka. Agor katasarakan taman, ito favorite song na. Ana? Agor ka, datay iti latest nga favorite na datay Oklahoma. Ngarot kay ka Charity from the 4-decade duo family. Happy birthday Kenka. Dahil iti sunata mi nga sagot mi Kenka. It happened in old Oklahoma. One night in the beautiful moon, love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in June. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma. One night in the beautiful moon, love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in June. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling
dagiti nga mga blaaw kaanakan ikamanti kung taway na kat kung ano dito text line tayo over 0915 0713686 kung ito requesting for the song Sail Over Seven Seas by Gina T. Thank you po from number 21916. Ayan, and kung napalit ito yung banggal daw yo, sir, di tayo station nyo, kadawa mo lang kuma, nga ipatukar yo tayo sunata nga Sleeping Child, tayo Ilocano version nyo, ano, Jai Boulevard, Ilocano version lang, sir. Agyaman nag, sir, kan kablaawak ti Kalingayan family, wano Kalingayan family, dita di Kamay Jones, ken ti anak ko nga ni Darren Belingon. Kablaaw nagaputoy, ano mo, umid idolo ko na naman. Kanya yo, Jovi iti Rizal Santiago. Ang lucky di ako mo kada kito'y lista ami apo iti repertoire da kito'y na ibaga mga Ilocano songs. And kada kami no adati may sa duwa nga maminsan mamindwa nga mai-request sa amin to pa lang apo practice and nga sonata. And these songs are not ours. Isong agpaspasin siya pa laeng. Kanama dito yung Facebook Live. Naimbanggal daw yung KARRUBA dito 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. Pakibati po Heron family and Mariano. Happy blessed Palm Sunday. Everyone can amin nga FDD Hong Kong chapter dito yung Hong Kong. Salamat ti Adu. Kuna na ni Antinelli Mariano. Yes, thank you very much Kabsatan. Kanamo ni Nisan Tagweg. KARRUBA kablaawan nyo man dagiti kakadwak dito Taiwan nga bubangon dan. Kuna naman. Watching from Saudi Arabia from Cheryl Velo. Manong Juna Jem agrekas naman bilin ni Nanang from Feli de la Cruz. Hello po watching here from Doha, Qatar, from Buscaino, Alma. Please bagan tayong 7C JM ni Joaquin. And here is another text message. KARRUBA, kantatanghali Manong June and JM, pakibati kami dito Bantug Petines nga agding dingeg kinanayon ti programa yo ken Ajay ading ko nga ni Cindy ken ni Sandy. It's me Jeprel, pakikantaman na po di Jay alas 3 ti barbangon. Salamat po coming from 066266. Ayan, next time apo kat ibagayo mat apo tinagan niyo tapno amumi mat iti address am iti sonata. Ayan. Hello po from Isabella, from Marian Acob. Watching from Hong Kong, from Noemi Balangge. Menda Almirol is watching. Ano naman, kablao man nila kayo ko, sir. Conrado Lahon, Pidigan, Abra. From Lani Lahon. So, good afternoon ka, Dr. Adriano G. Sabado. Yes. Nyaman ti ko may data, agpongpongtot ka man, wino agong ungot kada kiti estudyante na imbagal daw kayo ka. Hello from Jimmy of California, from Jimmy Tumbaga. Watching from California, Liwar Cadawas. G. Tenyosa de la Rosa, wow, nagmayatan nga kantayo. Tayman, tagapulot, kabsat, paborito ngamin ni Bakit ko. Wow, nga madamamot nga agdingdingin. From Rayan Cavan. And of course, good afternoon good afternoon kiti anak ko iti kasar nga di Tarwara ni Miss Mabi Bramahe Tolentino. Good afternoon together with her company, Valerie and friends. Ayan, mabalinda guest performed doon naman dito. Kita nga duwa. And for the meantime, as requested KARRUBA, here's something from Gina T. Ngam datay version apo tay kumarimi. Ngarod, beer. Mapanpanunot ko manipon pa'y datat nagamang mo uray pa'y kasat mo't panangiyaw-awan ko sikalat at matagtagainap ko nagbigaten di kasasaat kakasken katan asawa Genjak natin mapawinan to'y rinda Ket idin imanugutat asika ken siyat tayag sarat Ang muklatan nuwanyat
mapasama. Mapantajay 7 seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagikin kararwa. Mapantajay 7 seas, tagpapastat ragsak. Riknam kenday to'y riknat, isudat nagsabak. Inga na kaano nga taan man ilimenta, kanay na panagsunarat ka. Addan ama ko amang nga wada makakita, ngem na lang nga bes met ilukin ka. Nagrigaken di kasasaad, takasken kadang asawa. Ngenjak metten mapawilan tirik na. Ket idin imanugutak asikaken siyat kayat sara. Amuklatan nuanyat mapasama. Mapantajay 7 seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapantajay 7 seas, tagpapastat ragsak. Riknam kenday to'y riknat, isudat nagsabat. Mapantajay 7 seas, tagpapastat ragsak. Riknam kenday to'y riknat, isudat nagsabak.